Ada para kokor dua dulaw. Akan nakko parlagan, nakko parsaulian dita. Darlududi. Ina din margutir na ila yana kota do kornet tanar jogot nanang najalo kardaja sa joro idwani. Dinugisan ni aka anggi totorita sisada anak sisada dulu. Agar tong pita-pita di tangyata. Dajami keluarga fituruni anak kotai keluarga bahagia ila di hari-hari kanengron. Soni dua tidak. Dari nugisan ni tabarok natai. Isini tanamit tegur data. Cara mahata, cara silok pagano 2 kilo paubi. Tuna aku lamit tagur data sudi tidak pada dauni. Pada ni di dori undang-undang yang dipakkan di jong-jong suan nomor kusti dirati nomor hamarangi. Ina di nomor 2 di godang. Agar dong juga cara kalah di rohani. Dia ka mulai orang lior satu ka hari-hari nangidon. Di nugasan ni pada nani. Asa alulun danang major ina tu. Di data belajar di dulu ni, alai dana do di dana dangaramoti do di dana jonggong salut ina pangsini portidion. Mau lihat tentang padinani, dinugaskan ni alulun dalam menjolo ina dokunami, ina raja dan gadon, okunami kuat do raja, ala yang kondaro pokparanna, ina nangar gularon ina ki raja tabdul agar dong di jong-jong dan nanyon mulai seradu kasatu nakikul dan doi dan kogo alulun danang lah mau lihat dalam palidani dinugaskan ni contohlah alulun danang ima 2 mata raja pamarenta karungjong hituan natoro adik dua arukani na pajolohu akan diayati nono pakuruhani akan dipete alulun dalam joni na palinami akan marmulen na daringan marmulen parhorakon banyak dihani godang nunamulai banda dihani godang sobda humali yang toluhan Nora, banda dihani godang kauri, akan terjumpa kami, kudo na guhut.
dugasan las biroita dia kadiari nang yudon dugasan ni dua kitiyo anong nara rapaka jali dak kedok durukta jadi jala orang atau soni na dua keraja ni kanang duru ni diudason jonai la haduna hatani na natua na nardo akka anang duru kontak dulat tulang si raja nang dule noro pesta hadat ka raja di hulu laduna dohok do duru nami nahunai anang duru roga hadok kanang duru na dojo padrani baik panjaujon baru na dule duduk. Jadi rodo bokongmu tuhami ka pamorommu ngatampak bulu kami nang susah dia rupane pamorommu. Jadi halalas ni rohanami lo halas ni rohamu balga sidudu rohamu do rohanami ima pesta di pangadation ni tulang na poso nami dalam bersogot manalah hotar pasu-pasu di gereja Katolik asal foto. Jadi dia do hatana dia do pandok nak katulak na basabet na pale bapu muhawami boru ni si Raja Parnaun ada Allah na kekanya ka raja dula ina dinangunga dinuan tulang na kusoduna kana martulang apa na kusoduna kana marapa dur di raja ina boru si dorus yan sidik kalang kian sidik kalang dinugekan ni adang duru dia kadang duk rohana jala neng marhok ribe barkubuk na adang duru dan neng majalo karang dagang ke joro duani lak barkubuk do adang duru na naik patu baut ina ada dari du raja di hulu lain ina marga kidoru adang duru ina duana ina dari dara jala haduro dan dari joro dan dari dudu di pudi di dalam nardongan yani jori mas paranani nardongan dalati apa persitian hidup kau na mangoli do apa tulak na pose ya ben ay kung kamu inahami lah hidup na mangoli itu jadi mau lihat matulak na basah lah kalau dia pendo si benon nami kaboru si Raja Parnaun sotung manari dan mahamu hidup kaya nang duru hidup kak nanarinan diri tuk songoni pendo paben nami sedikit mamang dawa teh gulang so sadia betulang pabenan nami kaboru si Raja Parnaun sotung manari da hamu marsugut do nuai dan nanari dalam duru pagi-pagi berkantang dan noni jadi pasu-pasu munai si bergamai ada ka pamorong munon ila dulu jadi tersoni mahami sekali boru kita juga alang dulu mau lihat ya bang pagorporci parida na susu na pernah tabo amar pungu hami di somnang raja di hula-hula nami si Raja Parna do boru na si Raja Parna las baik damang ojo lagu si Raja Parnai
munai atau lebih tambah silakan nami Tuhan muna akka sihi raja ni hula-hula nami. Soni na to ka doru dere doru panda jalur. Dia kaharorona nanda kotokami. Nina pasat sudda dia ada sudda diun. Anak doru na dorju di batu pahamudo. Ina pakarian dunai. Di dunga-dunga ya dulu jari-jari nami. Lakro di bare nami kantor nami. Ditaput tadi kata yang nami akan dari menudon. Hatani nama dua nama dok. Bila tekan hujur benda di juta pian. Kaya itu dia mengarah kapar doron nami. Kaya di kina muda kota parkeulian. Atau ngadang doru. Dota soning rora nahami raja di kaulanuna. Nina pasakon ina pagu-pagu. Pira sa pangerdadu na tong gido ratuna. Tuhan baru sini pagu-pagu. Parhiten nahami raja di hula-hula nuna. Atong radena hanu anang doru. Bat ni neku sabi-sabi hay na doru na yon banna na ondar.
tayang nami papu nami hata di paguan no pakata di danura aga dulu palipin na para nakwan di daudola kaya tir mani tidak rugi dak makina kadiroa kau orang ka lain nami dodo nami akan dia aga gajang na urung jepok na doktoan gajang na umur di lain nami dodo nami loko dari pacanonan akan dodo nami kana kusoro be nuna aga tunggu hau torak dulu kita pongan kaya tunggu dia ukina kadiroa kongoni barang pangonoan ima kahakna bardongan toliade agar tidak Allah tio bila panuhatan badan dia dikitiyo barung magatan dai menempati tempat yang telah disediakan Azuhuto urang beda-beda kita. Jadi untuk pengantin kami persilakan naik ke pentas. Mereka Muhammad nomor lagu tak komputer wena. Oh, sian Azuhuto majo. Nah, 200.000. Sian na dua-duana. Sian ini muse. Siapa Baudana? Ngai dia. Sian abang nasi Budi 100. Sian ibu Tona isi warna. Si Roma 100. Sian itu si Senti 500. Sian itu si Senti 500. Oh lo iya be, kok di tanah berot tunggu iso.
Akaboruna na pe. Orang to dah. Berenaan. Una ko lang mandok ko, ho pero to so. Amat tua mano tenang mau. Sia tungganena. Lanjut. Awal pani la iya. Ululu. 50.000. Isi dah pe. Uya paina. Daging hembang. Sian namboruna sila iya balgabay non salsalidon sian namboruna sila iya 50.000 sian namboruna si este oh sian bapak udana si este unang murah-murah muruk tadi ya 50.000. Oke, masuk. Sian Amang Boruna. Pak Martina Nenggolan 50.000. Mau lihat ya, Mak? Oh, lo bilangnya mu itu dah. Oh, lo. Sian Nang udana siam Pijohara 20.000. Jadi sedope, onggo tapi on, kurang dulu dia martanak tanang di Beriban, oh lo, kasih lohonya 50.000. Sian Amani Boru, Bapak Deliana Sitorus 50.000. Mau lihat ya mak? Jadi sedope, onggo tak kena bebas murun no susowi dan dope. Buhado. Mangarona sidan. Sialaina si Dois Nenggolan 50.000. Isi dope. Sian Bapak Tuana, sian Pinang Sori 30.000. Mau lihatin tua. Sian isi dope. Bahasa si soak apa nguru burti yang punan online narak terus. Hah? Unika salon 50.000. Sian dongan nak anak nipa anak 50.000. Bilangiana hasian. Isi dope. Oh lo, itong ilmu itu dah. Alay pulik dek kamu dah. Dah belum pangintik tidak ada po tatabayan noni. Alay go na itu ida buru ni son. Mondohon dok. Masa kami buru mondohon dok. Lalo palak. Opung Esther 20.000. Ngaroy. Giling nih. Sian namburuna umat dedi na 20.000. Sian. Oh, Pak Utung. Opung gaul 30.000. Mau lihat opung. Ini dope, burang na ito no. Nasa dia itu. Sadin na mo. 1.500.000 duit. Tapi asal wala ko maredik ko 6 juta. Siapa ngintik nami? Belum na pangkurang udah mengintik dah 20.000. Oh lo. Sian Lena Palprit 50.000. Sian Itono Mak Floren Berutu Manggor 50.000. Sian Akangna
Umak Nata. Oh, laling niya ito. Wah itu kubar. Sian udah na Pak Sarine. 30.000. Jadi botona ma Alparo. Sian ibu Tona Uma Alparo 50.000. Mau lihat itu. Sian loket himpa 50.000. Mau lihat itu per himpa. Kok sewana. Oh loh, segok mas sewata. Amang supir nami. Sian isi dope. Oh, odo peo. Sian nepung na. Sian netuana ade tumanggor 50.000. Mau lihat ini. Isi dope. Abang na deh. Sian abang na. Isi warna. James 3 bulan. James Bond 007 30.000. Mau lihat ya James. Oh ini bisa. Isi dope. Baru itu Margana. Bapak udah napas hati di 6 bulan 20.000. 130.000 do BAB. Jadi tuh pisau nih. Ala nang alam udah dong pamili Manosa. Ikut bae mana pengantin marende. Ibe do pengantin do pasar tami mah. Mikrofon asa pasar tamu mah tamu dia. Dah. Menduk mulia tema kami tuaka famili aka bapak tua tu paru daun tu nambur saluhutna mungkin nang boy terbalus sami mulusya tenaga membalus sian tuhalima balusna jaluhamu saluna akana merpamili menduk mulia tema tuhamu salu na dibogasan sabur nginon tu saat hari nasib pul.
Dua bolong dengan saya
nai dame nai molora marsia jua namar hahamarangi namari motoi rap udur tudoloki rap udur lau tutorua tai mama tahu lama modani tua-tuai ikon pengen ikon sere dia kabarohao padao parbadani padao parsalisi sada totong rohatai manomu harina nangro tapasana marohatai tapadau bacat diroha marsi anina marsi tukolan sama suhat di rome asaku sudah potan durigi di tanah Arab Saudara masih ajuan dia kena kuburan saya si rohani tuai boy dapota pasu hitabe tame me mama sobot halua tua kapino partai ima palumian ni parumen nami takas inang amang jadi laksalpu di naung pinaraja ni anak nami ima parumen nami marpos ni roha roha ni dihamu upasahat kami tuhamu paite so majalo pamasu-masu pardonga sarepeo de pesian bagas juro ni tuhatta alelo madapo partikya ni inang dokter mamang o mau basa na lang majalo pamasu-masu pardonga sarepeo maburu nami parumen nami do anak nami siap bagas juru ni tuhatta di sialan ni posor hanami tuhamu asa dohot tamu pa borhaton jala di bagas kami yang muna asa anggiap nagabi keluarga bahagia nagabi keluarga situruan di jolota nang di jolo ni Tuhan ati adong akan hurang lubi pa pabainan nami mana pa bainan ni parumen nami on bitonga-tonga muna adorak so buak kami dege Marjolo sahali, marsoba jari 10 sa majujung asa maapuninang may tamang. So kung lima pagiduan namin ito muna, ima palumian ni parumen namin marunga malaki. Ang dapat tikinan ng pabor hak na tu bagas doro ni Tuhan ninon, yung manjalo pa mas-masoni, sehat do anak do boru dibugasan sa daryon, sa ulan na din ka maulaton, sa tuhat tama mga ramot hita, dibugasan dami mahita man mangulahon, ada sa daron o dati ma. Amin ang kami.